may siya magoros mo na ipan tulay manuyay kapun kalangan kiyang goch may siya kapun ranich kalangan kiyang goch ko giya bilkach kiyang gichay ay siya naging maureo magichay liyang bil papay giyo bil konoti na maray ranich ay tapig may siya siya gichay may ako siya the choice kasi mo palong gichay tama gichay pilata tama gichay mimilole pwede tama gichay pilatay magichay ba mimilole euran o imagaskaseneta mo mana chay maur yari imiman pureng kacamanong gichay de siya usigin gichay de pureng kakela kay gichay tuen Pilipil magiyo kasyampat tama ke pilata tama pilata tama ke meta-metawa ari tama ke meta-metawa te tama ke pilata ima kapang pilata ima bang wiya lagi siya no o ima bang kap wiya tama ke wiya nan rano ari kasyang palong gichay utan gichay show lang memory ang coach ko egi kasyang palong gichay tama gichay pilata na nga chay mo. It's very important what you choose or what you decide will determine one day what you choose today. What you choose today will determine your life one day. Kung tama ka pilata, ranich. Ari, Pilipilwach, pain ko ang mababing utang pilata. Ari, kasampal, tama gichay pilata. Very important what we choose. Okay. Magichay bang kopure. Achay madamataw. Te kopurela, kopura chay nan puksarawi. Nakasilong gichay nan yay Genesis. Ew, riyaw. Silu akade tong gichay duan. Kapagapagin gods ew yata mekoros. He created heaven and earth, everything. Came to a place where niyansyame wiyata aramas. Hallelujah. Niyansyame wiyata aramas. Ikitskiyong aramas yay manaman. En pilata tamarapan pe pilata. Ikitskiyong manaman en tamarapan pilata yay atam. Niyansyame kitsin wiyata sa ongkoroso. Kiyam aramas o wiyata aramas nam. Yay na puelo. Uyagita aramas. Let us create man in our own image. Wiyata atam. Yay. When we are eman aramas when kakakaong and we are sa ongkoros mamimilisan pa ng Garden of Eden. Ari. Bugsarabel masanim niyan siya may wiyada may koros o kitski yung manaman koros authority yay atan dominion rule lordship pen kakaon en wiya may koros. Hallelujah. Apsong yung chit may patagi yung ira mariter toge yay chuke yung maminaw warangan the Garden of Eden the tree of knowledge and evil. Apsong yung siya, nimen pureng kacamanong gichay, makots kuyata mekoros, kitski yung ra, song korusiyan, tamaran pimpilata. Iyaw nga naman makots, masukot sa kakisang aramas. Iyay, tamagan pilata, tamagan decide, tamagan your own choice. Iyaw nga naman mautan, kots sa kakisang aramas. Ari kasem palong kichay korusiyan aramas ni sambawats is makapapa wala kichay papa kocha man bapini katski yung kichay ye pe ay pungan a right of to decide or to choose tama kichay ba ang pilata apchama-chama matama kichay pilata ima ba ang uyag isya na chay maure-ura. Amen. Rimi man purang kacamanong kichay tuan nan scripture may kita nan Deuteronomy
Shilisak, Ilachikichik Tuau, Leriasak. If I want to get masani, today I have given you the choice. Hallelujah. Between life and death, between blessing and curse. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Mets tuenan Moses abataki yung men Israel ko makakaloy rin ng sapcheno. Niyansum rawiye koko sili ng sapchen wasa mautan soche rescegilang at atsuga abasongkan. Niyansum rakoko sili ng sapchen. Lapalang complain, lapalang songkay wiwiyawi. O niyansum raginuyata utan songkay mautangin. Yay, the man of God, Moses, humble himself and pray behalf of the people. Wanapak pag-Israel. Rigasang palong kichay, pwede peni masan wasats. Yay, kauno masan wasats. Ong Moses, aninta, batagi yung men Israel ka. Today I have given you the choice. Kalang coach kachki yung kichay choice. Yay decision. Tama ka bain pilata. O kichay korusiyan wewe kima. Utan soche magkakadaro pa tama ka kabang pilata. Tama ka man kang, tama ka man uya, tama ka man likawi, tama ka man kosaya. Te soche libilibil tama ka uya. Mango. Soche magkakadaro pa. Choice. Choice is a choice. Tama ka decide iyong decision mo. Tama ka pilata. Hallelujah. Eriya kasampal ang kumuyong ay tama kichay pilata. Tama kichay pilata, imagayo kasampal. The power of choice. Hallelujah. So this is what it says. Today I have given you the choice between life and death. Lang, between life and death. Kaya na pilata. Yay, between life and death. Imag Moses pataki yung aramas ko, men Israel ko. Hallelujah. O blessing o curse. Kan pilata curse o blessing. Blessing o curse. Kerya de kapay. Kapay de kerya. Mela de maur. Main ko, sompugat skoros. Komui mapambilata. Komo mapampilata. Kaiten kauno mapampilan mo, kauno kitski yung ugar decision, kauno ki yung ugar me oras kempilata ni siyang tawad. He gave you that right of choice. Iriya kisang palong kichay ni misalin kapurnanat. Tama kapilata. Magapilata mera, utang ka ba mera. Magapilata maur, utang ka ba maur. Magapilata blessing ka ba utang pay. Blessing ko wala siya. Magapilata curse, kapano iya ka curse ko way. Amen. Ima puksaraw mamasan. Okay. And Moses had advice. Bilmasani. Now I call on heaven, on earth to witness the choice you make. Kalang? He called heaven and earth. Pwede rengkap witness. Pwede renter miyaray complain. Amir ma witness. Tamaruya. Amen, Israel. Hallelujah. So that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. Kalang, pag-ichay lang kakuya, firmly, pag-ichay lang kakuya, right choice, tawiyata, Pilipil mau, kichay lang utan, limpa ko yung coach. Kichay lang utan, pakong coach. Hallelujah. Kichay lang utan, nane, yay utan, ewang kauno. Kichay utan, nano utan, in love, on coach. Pag kita, way mapuksa raw mamasan eh. The more niyan siya mag-ichay pa cheng, niyan siya mag-ichay pa cheng coach, niyan siya mag-ichay pa in lawful coach, ichay pa yata right decision. Hallelujah. Kailang, kung ba ang paybilata,
ngay mapambay bilata. Of the right decision, magayo kasampan. Pag lang kak make the right choice, lang kak pilata tama, pung tama, mau, tuwa siya, Moses, Caleb, Joshua, iray pilata tama, pung tama, mau, buwag isang niyaray relationship ng God. Hallelujah. Erima pug sa ramamasa ni wasats. Pag lang kakutan, make the right choice, Ichayanana limpa kong God, chayanana pa kong God. Yung mga ibang pa kong God, yanana pa kong God niya watawatag sa bunmasan. O itawan sa bunmasan, kabuyata sa bunmasan. Yanana utan, make the right choice. O yanana, ewang God niya fasting, niya kapagak ng mekoros. Hallelujah. Eriya kisimpalong komunyon ay kichailan pilatatama pong tama mau. Pwede mo wasats mamasan ni. Oh, glory to Jesus. Ebilmasa ni, hallelujah. This is the key to your life. And if you love and obey the Lord your God, you will live long in the land. You will live long on earth. Hallelujah. Mautang kang pilata po kan pakunggots kapaan kimawuray ni Santa. Impuk sa rumamasa ni. Oh, Jesus. Main ko, kasi palong gichay. Pag inayin siya magapilata coach, utan, healing pa mirem, hallelujah. Utan na pa miye, paimimirem ng paluwaroman ng mekoros. Coach pan, yeyang, coach pan, kapayata, coach pan, giyong nawaray. Pag ita, sang niyong pilata, tama pong tama mau. Sang niyong pilata, tama utan, yey kupuran coach. Ay pilamamasa ni wasats. Niway may kuskosi imalang watawatag sang niway. You will live long in the land. The Lord swore to give your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. Ino makots masa niyong yay Abraham, Isaac, o Jacob. Meban walang rail na wasa sa purinaw. Iwasan mo utan. Ino megats kiyong Abraham. In the beginning, niyan siya may pilata ni Abraham. Remind ko, pugsarabil ka itong gichay, nan Joshua. Nan Joshua, bil ka itong gichay, riyasak payo, irajig-jigay sa klimaw. Masa ni Joshua, niyan siya may ray conquer, may koros, nan sampunin na mo. Joshua, kiyang aramas ko, rana chigiyang kumail o may Pilipil. Pangay o ay panayining sa pampilata, yekaw no. Me and my household, te ngay o ay panayining sa pampilata siyan pong yung gods, siyan kautak yung gods, siyan serve the Lord, ye tama Joshua koskosaya, te mamasa ni, o ngaramas ko may Israel ko. Ranets ko may pilata, kalang Pilipilutang kasampalmay ko. Hallelujah. Kalang bakchojo, kichay kimpil, itingaramas, nan tama remenubuya. Keteri tingaramas tama rebelata. Kalang icha magabango yaki kanana share masa ng gods. Kanana sharong the love of God o ngaramas. Ay ray mapambay bilata. Coach mapang kayrita masa no. Akipak kichay pilsolan. Kichay bilut melani titing aramas socially Pilipil ititing rail ma reniyang kichay la reniyang puino terreno uyamo. Kalang so kosainutan mamanutan so la trust the Lord. Hallelujah. Kalang mautang gamen aramasyan yang tama aramasyan pilata tama gamen aramasyon pilata kanane utan che ewong gods kanane che share masa ng gods po Pilipino mimir ren aramas. Oh, glory to Jesus. Kalang magabaan bilititing aramas ta magabaan koskosainit ting aramas. Aramas kakachapil kukulasang ministry, kukulasang mamotso, kukulasang nan-krupeo, kukulasang tamagawiya. Pag kita, sang niyo, biting aramaso. Kalang kasang palong child there force tama aramas menpilata. Pagi coach so force aramas. Coach kachki yung gichay Pilipil. Pag gichay len wuya tama kupure. Kalang masa no mapan change aray Pilipil. Masa no mapan change
Mong yung naramas. Masa na mapan, kahit mo naramas mo. Eri kasang balong gicay. Tama gicay malan, koskosaya, tama gicay malan, wiwian nan wain coach. Eri, niyan siya mag-share masa ng coach, masa na tam, puputin ng puelo. Yay, waran chugaw, wewe ki masa no puelo yu kong yung ay. Hallelujah. Eri coach, imawya, utang ka siyang balong mapangkag kaya na tamasa no. Porem pilata tamo pumatang meron. Amen ko. Masa ng coach say, anano ko sa yama. Yes, you have to do what is right. Ima po sa ramamasan ng Joshua, ng Deuteronomy, wasa sa katetong gichail. Ulun coach ko kat arail katete yung men Israel ko. Kumay pilata mo mau, kumay serve the Lord. Mangayaw ay paninay sa pangkautit yung coach. That's right and that's good. And praise God for that. But if we read in the scripture, puksaraw masa ni choose today. Oh, hallelujah. Pungan the right pungan can choose tama ke choose na nambo. Eri kasem palong gichail. Chailo nutan. Ewan coach, iba ng Deuteronomy mamasa ni. Chailo na nutan. Love the Lord. Pwede kichailan ka we are right decision. And pulun pilata. Pilata tama pung tama mau na nachay no. Rimimen siya wasagin kichail na may sagin kapuranach. Main ko. Utan the right choice, the right ken utan ale di tama kupuran coach na mo pag niyan siya magawat-wat at masa ng coach pan kiyamog tama po tama mau ken pilata tama po tama mau rimi men puren ka sa manong gichay ni may sagin kapuranach tama wasa sa mamasa ni pun pilata kaya na and right and decide tama po. You have that right. I have that right. Tama ke pilata. Right words, the free words, and free can pilata ni more like in freedom for the Lord. Rimi men purang kakailangan di child purang kasama nung di child ni minsan kapuranach the power of decision. Can pilata tama pung o tama mele. Pilata tama coach mamasa ni. Pilata tama Holy Spirit patpatak yung niyan siya magaw kapag niyan siya magawat-wat at masa ng coach. Hallelujah. Apke therefore siya ramas. Pwede coach kitski yung muk. Coach kitski yung iya. Yan pilata tama pung o tama pa mawang ay mawur ong kaon. Ima uksaramasa ni ng Deuteronomy. Choose right. Choose life or death. Choose blessing or curse. Erisong paliwats kana na plata. Curse, erga bang curse. Blessing, utang ka bang bless. Amen? Life, kabanadan after eternal life. Death, utang ka bang eternally death. Death. Ergome bang bilata. Abubugats. Hallelujah. Hoy kasang balong kichay lang ninan siya words. Makawa man may yang kawkawit pilaramas, the run ministry, the mumotso, the tanga. All you have to do just share the word of God. Apka therefore siya ramas, tama rabaw yan. Amen? Kung yan siya magibili for siya ramas, abil kawala, tama re, aray Pilipilon, the right choice, makots ka siya right. God bless you all. Kalangan ng coach. Masa ng coach ang gichay ni Messi ng kapuranach. Hallelujah. Main coach kapeta sa pulmumiyarabas, sa pulmumasan. And to do the right decision. In Jesus' name I pray. Amen. God bless.